Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jaa'a bikitabin kasyamsi wa duhaha wa bisunnatin kalqamari idza talaha. Man sara fi daw'ihi ma sara fi daw'in nahari idza jallaha. Wa man a'rada an daw'ihi ma 'asa fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Si DP ko umasik si ganta bisarate si kokoha sa salung-salung ini mako ko kamapan si kaam sabab nin dumay na si asin ganta mapituhin yu si nialingan de hapmak ka bumrah tara akad kami may kasakahan si agamahin may matato kung dinai si alin agama Allah tabaraka wa ta'ala kung bisarahan ken si alaw inin matawakan si salung-salung inin yene may sababan pakasikante surga may sababan pakasikante surga peke magpangadji kiti hangkan ne kiti magpangadji hangkan ne kiti magsambahayang hangkan ne kiti magpuase ine ne bayuan atau kan ine ne ginisan ibadat hinang tetu dia tak ulak dunia ini maksurin bangsa inggih kita umasik surga dumain ke sayan maksurin bangsa inggih kita sanyang bang kita mulai haphadaratin Allah tabaraka wa ta'ala nayayan pagbisarahan te ko ituhin bang ina ne pa inne kasinduehan yene sababan pakasikante surga bang tahinang te may pakarajaan atau kami perkala ini tagay pa indam wa syair kaula syair pa inne tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna sabinata la tajri ala al-yabas tarjun najata helat-helat kam penne mabaya kam sanyang walam tasluk masalikaha samagawa gawe bipiniha gawe bitinuntut pangsa ingge yen labayan kasanyang ni mabaya hati kita bisanya ganiya manusia gimabaya sanyang amman pag dunya na nikilabi pag akhirat ni asal kinabayaan te mambayong sa manusia inin asal sanyang sumagawa walang tasluk masalikaha gawe bipiniha gawe bitinuntut labayan bang sa ingi kasanyang di fa inna sabinata la tajri alal yabas esebon di benalin in kapalin gaywen palingan jata katuhuan alhasil suweru pihate bi yene sababan bang sa ingi kita bisanya amma ni yene pagbisarahan te ko ituhin bisarahan te diki-diki atau kan amman ne kasinduehan sababan bang sa inge atau kan bang ine ne sababan pakasikante surgain pegge kemon kita ko ne pinain ko ne lulay hangkan ne kita magpangadji hangkan ne kita magsambahayang hangkan ne kita magzakat hangkan ne kita magpuase magsurin bangsa inge kita makasik surga gania inapas sa dili malainkan nen ke surga hininang may Allah tabaraka wa ta'ala yene may sababan pakasikan ti surgain hininang may Allah tabaraka wa ta'ala paman akhada biha faqad nala jaizatallahi wa ridahu sinesine nga hinang ni atau kan sinesine ngeddo ni may sababan bakas hininang may Allah ta'ala yene sababan
pakasikan no surgain bu eddo no bugbegan no hininang may parkalaian may sababian pakad nalaza izatallahi wa ridahu sabennalin ta eddo no niyaan yene price jak kajakbatan amban Allah tabaraka wa ta'ala hindu krida sin Allah tabaraka wa ta'ala hin bang eddo no sababan yene hininang mo Allah ta'ala bang sa ingge kay umasik sin surga Allah tabaraka wa ta'ala. Sumagawa sinesine ninggalan ni, sinesine ngambanan ni, gay tihane, gay hinang ni may sababan pakaasikan ni surgain, amban i magkalugian ni gay umasik surga. Sampai waba abigada minallahi wa adabihi, dumain tihatat gay umasik surga. Bang manusiain, gay tihane labayan bang sa ingge, kasanyang nin bang sa ingge, yene sababan pakasikan ne surgain mole ihab aster Allah tabaraka wa ta'ala duk adab atawakan siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Indunya ini me umat muslimin kemon jale me enter dunya ini amban pangari-ngari ne ruk me pangarta ini ne bayuan pangarta di alam dunya ini ya inin penne hiyal imtihanu lil mu'minina wa fitnatun lahum wa fitnatun lahum me pangari-ngari ini ne pangari-ngari binettat ini ne pangari-ngari pinania Allah taala dia tak bulak dunia ini duk ini ne pangarta dia tak bulak dunia ini nen haja panesting atawakan imtihan atawakan ikhtibar atawakan niaan panulay-nulay Allah tabaraka wa taala si bangsa mukminin. Nawang manusiain niyaan sinulayan Allah tabaraka wa ta'ala pagkatia ay kapangari-ngari dia tak bulak dunia ini subay kita paanib duk subay kita pahali aman me pangari-ngari ini awet ne asal jinari we Allah tabaraka wa ta'ala jinari we Allah ta'ala si kita hininang me pangari-ngari ini ne bang dumindu gak niya dalil ni haram atau kan gak niya dalil ni niaan wajah jinari aman Quran duk hadis pwede upama me anak atau kan me pangalata pen Allah tabaraka wa ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah penalin yeru penne me niaan me pangarta biyan me arta biyan pen Allah taala wa auladukum duk me kaanakan diyan aman lela parende fitnah yan tainang me fitnah ikhtibar yan si kaam bangsa inggit ampas si imtihan iyan pinania Allah tabaraka wa ta'ala may perkara iyan bang kyo kaniaan nun taga-arta kyo banis manamal tak kyo ngase-ngase we niyaan inurungan kyo nikmat wa Allah tabaraka wa ta'ala we kinasian kyo we Allah tabaraka wa ta'ala sumagawa imtihan yan si kaam bangsa inggit pangusal nun in pangalata nun atawakan bangsa inggit pangusal nun in kaanakan paniya taawud sa akhirat mangga tumuon da kau pasti ikhtibar si kauyan oleh Allah tabaraka wa ta'ala zaman nu tu dia tak bulak dunya hadja patilewan kauhin mangkeu taawud moleh hadaratin Allah tabaraka wa ta'ala paman arada as-sa'ada wal falah ahsin at-ta'amul ma'aha sine-sine mabaya sanyang mabaya yang magparauntungan tu dia tak bulak dunia ini la nian labinin bang ya moleh hapadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala subay inin hinangnin ahsinit ta'amul bait ma'aha subay pahap ni pagsaung kakay dari dunia ini pagya dunyahin lahat dunyahin balis pangari-ngari ni dunyahin lahat sin imtihan na subay pahap ni pagsaung kakay nun duk dunia ini bang kyo mabaya sanyang duk mabaya kyo magparauntungan duk dumain niya daye dumain niya da we pinain pahap na da pagsaung kakay duk dunyahin pajtani bil haram subay halian no yene sasu ku hinaram we sara Allah tabaraka wa ta'ala wabtaid anil maasi wal azam duk subay kau patala amban me maksiat amban kemon ne ginisan maksiat amban diki pahadja atau kan amban hadja pariki subay kau paani pahali amban perkara iyan bangkyo mabaya sanyang duk bangkyo mabaya magparauntungan amban dunya labinin bang kita mole hapadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala
wa tazawwad bizadi taqwa duk subay kyo magluto yene duk luto katalew tuju Allah tabaraka wa taala. Kaya gani niya sa hap luto binoo erang buwa mu'min amban lella ni kaya tawakan den ni amban katalew ni tuju Allah tabaraka wa taala. Yene luto di magkabahi gani sa dia amban yene katalew tuju Allah tabaraka wa taala. Mangluto no rubisan beme yene niya kinakanhap no si dunia ini na dem kubur hadja mo telo bahagi mga pinatuhot si kao na ganiha ato gana talebbi na iyan bangkyaw mabaya sanyang bangkyaw mabaya magparauntungan ang bandunya labinan bang kinumole hapadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala subay kyaw magluto dukluto katalew si Allah tabaraka wa ta'ala dukamban me sababan sanyang kyo amban niya sababan pakasikan no surga wa ahsinil amal subay pahap-hap no hinang nun pahap-hap no hinang nun na kyo maghinang jinebo-jebo ebe may iyakan nin tatibir kyo jinebo-jebohin niya be may hinang sugo niya ta hinang upama may nang bahayang pumati niya may manusia ng bahayang nadya pinain importantihin tatunay may parduian bisan de kanian nga we sambulato pang namahayang Allahu Akbar Allahu Akbar ni gana tumani nani importantihin lugo tatunay ite makasambahayan kiti ambanian ga pangandaakan we sara islamin dupang kay mabaya aman may sabawan pakasikan no surga wa ahsinil amal subay paphap minangin ine ne bayuan hinang amban pagdunya na kilabi bang pag-akhirat subay pinaphap niya amban may manusia amban may pagdunya au bang may maghinang ngayon si may pagdunya lagi bang duwendo si iye pinain duwendo si kite piwambat pimura magkaat mura makabeli si kite lagi mga kite may maghinang me upama me ina-ina na lume para katauhan te atau akan kapandayan te kalau te pinain pagi bang ini original te sumian na makabeli si kite ya may pangaji manusiain nambanian bangkyo mabaya kinasaan Allah Ta'ala ruk mabaya kyo sababan hinang no inin sababan makaasik atau akan pakasikan no surga wa ahsinil amal subay pahap-hap no hinang no amban pagdunya no labi-labinen bang hinang tabi iyene pag-akhirat tabi me jamaah muslimin wa tahiril kalbi wal lisan duk damikian amban sababan pakasikan no surga subay pa inne sutsino mian atainun subay sutsino atainun dumain atainun tinamakan dumain atainun binetaran item jalim me jingki me pitna manjariin mangkyo mabaya ni ansanyang duk mabaya kaya magparuntungan taabot kaya mole hapadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala surga pamulian nun subay sutsino atainun wal lisan duk damikian dala sa ingi panunci dala ini jamaah muslimin sutsino dala nun amban pamisara tebasasab dahil pamisarahon dala nun tebasasab begini may manusia pinalagtik niya dyan bisarahin atau akan pinalagtik niya dyan lain bisan dugi magguna bisan dumasiyat bisan dulakalaka di magguna may jamaah muslimin subay pepe te dalatin subay pahap te suci te dalatin da pamisaratin gabidda pegein dalain me kung tinai matatto si alin agama Allah tabaraka wa ta'ala niyaan lamo depian ang bansina ini bang pamisaran gak bidda panumbinumbi no dalanon pangalimut-ngalimut no dalanon ang baningan gay kausanyang ang man pagdunyano duklabi bang pag-akhirat mo bang tawahan dalanon history kahalan si ano masih rukipi jepe mole peke mole hapadarat sin Allah tu peke data ulang dunia ini asal pinag history-historyhan na kewe me sa gabet nung pinainawang si ano iyan sa gitan tuhap doon hedja mutung-mutuhan sawi ang manian na may kihawang we Allah tabaraka wa ta'ala ni sawi no maglugati na tawakan magharapin tinilaw kay Allah ta'ala mangwe niya sa inyo bisaran ang bani ang kiyo mabaya iyan sababan umasik ke surga sin Allah tabaraka wa ta'ala
subay sino dalain amban bisara puting, dakyo misara bisara puting, dakyo bisara koto-koto, dapa misarahun bisara pagtumbi-tumbi dalain. Amban kemon bisara gejinari wa Allah tabaraka wa taala halianun palisinun dalain amban perkalanian. Pamin asbab dukhulil jannah ayakuna al-muslimu sahihal aqidah. Demikian amban may kasinduehan sababan pakasekan ke surga ayakuna al-muslimu sahihal aqidah subay paniya muslimin bennal atawa kantong akidanin. Yan ko ta subject ko katuan nusam Jumat mihan. Yan bang akidah sinduehin. Akidah muslimin ga tumawa si akidah bakkas Rasulullahin bisa niya magsambahayang, bisa niya mag-ibadat gayan sanyang amban dunya labing mangpun bangimole padaratin Allah tabaraka wa taala pegge ga tumawa akidanin si Allah tabaraka wa taala ga dumain akidanin akidah Rasulullahin bangke mabaya bang kita mabaya sanyang amban pagdunya labing magpag-akhirat subaidu akidaten ini akidah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian amban may sababan pakasekan mo surga salimul qalb subay sa pasanyang no ataynun subay pasanyang no ataynun pagyapan Allah tabaraka wa taala dalam Quran ni mahamulliha o kami jamaah muslimin tahu cele o hairap ini yauma la yanfa' amalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim selo akhirat gayni magmumpaat gayna magguna, ina gay maggunahin, mal, harta, wadapun, yan hebiyan gay katumulihanten, yan hebiyan gay kahinikanten, magbiya harta. Sumagawa tawad sa lawiyan sa law akhirat, la yang fa'amalun gay magkagunahan, gay magkamumpaatan hartay. Tawad sa law akhirat. Buya na yan pag buusan lahain. Yan ay yan taatas wa kasinduhanin bisan kung tinain nila siya pinapatay sabab arta sabab kawase pagkabang kita kakawase si kawartain ko banis ini lagi bang may barangay may mayul ira data ano may ira nagbulan lu pemilyo hadyawe nambanian gay magguna sa alaw akhirat may jamaah muslimin may artain wala banun demikian may kaanakan yung gay magguna illa man atallaha biqalbin salim malainkan nin sinesine sa patek kasi Allah tabaraka wa taala magbuo tawakan mo uy pangatihan ni pangatihan sanya. So meron may maksud ayat laywe lakam mag tihaar tawigi magguna tawad sa akhirat. Demikian may anak. Maana gay maggunahin ebe may arta ga ino sa si kasabinalan ga ino sa si kinabayan Allah tabaraka wa taala. Demikian may anak magpahit ka anak kada trabahuin. Pangatakan ni Rasulullah magpahit ka anakin. Sumagawa subay tarbiyano o kiramwa madatoy. Subay pahapno pasulit mo si agama Allah tabaraka wa taala tege taawad si alaw akhirat atau kandem kubur kyo bangkyo matay iza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila matay anak kapwa adamin bekat ambaniya kemon hinangnin. Malainkan kaya mabekatin telu perkara. Damu ambaniyen waladun saliyat ulah. Bangkeo taga anak lune kelela lune kedenne busaliha menjadi alim menjadi alimah. Bu maku si Allah tabaraka wa taala bisa teorem kubul tuan paselu pahala iya ruwi ga mabekatin telu perkara damu ambani ini bangkeo taga anak salih. Iyan amban na sababan pakasekan ke surga subay sanyang atitin subay sanyang subay atayin kay penno we tamak item me umat muslimin damikian tahirun nafs subay miyaan sutsino barannun amban lemmi Pagkapan Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kenalin Allah tabaraka wa ta'ala
malasa ye, malasa ye, maasa ye, si Mea basag magtaubat dug may siya maglisin-lisin. Amang kiyo sabul-sabul. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Benanin Allahin, lisin, benanin Allahin, sudsi, la yaqbalu illa tayyiba. Gaya na malainkan subayro lisin atau kan subayro sudsi. Subay sudsi no baran nun. Subayro sabi kayo, ngayos-ngayos. Kanya kayo sukatan ni kayo. Gayhap atawakan, gayhap palmanun. Nabut-nabutan din kayo. Subayro kayo ngalisin. Demikian naman niya dahil lisinan nun sibukutin. Lisinan nun labi di alamin. Lisinan nun. Dapat taranun tumbi di alam pangatayan nun di alam baran nun. Lagi ang kaneptek ka ayatin. Painne. Inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yugayyiru. Benarin Allah Ta'ala kay pindahanne ma bi anfusihim. Inna Allah la yugayyiru ma bi anfusihim. Aw ma bi anfusikum. Benarin Allah Ta'ala la yugayyiru ma bi qaumin, la yugayyiru ma bi anfusihim. Mayam kami. Yumain Allah Ta'ala benar Allahin kay pindahanne ma bi anfusihim. Bang may magbayang ayatin. Katawakan Allahin, inna Allah la yugayyiru anfusahum atau anfusakum. Nagipindahan ni, may baranbin, mananan may ito na yung pinaplela. Sabay, binatag din lang ibang siya muna ko, ba? Asal, dialim baranbin, inna Allah la yugayyiru ma bi anfusihim. Benanin Allah Ta'ala gay pindane ina niya dalam baranbiyan, ina niya dalam kauman biyan mi ma bi kaumin be. Inna Allah la yugayyiru ma bi kaumin. Saknya nabsiran ni kauminin menjarab si kauman. Ina lorem kauman niyo. Bang kanian halis, kanian magtangkew, kanian ina najaburem kauman niyo. Gay pinindahan ni Allah Ta'ala ina najaburem kauman niyo. Demikian nambaran manusia ini namparan kero pinindahan ni Allah Ta'ala hatta yugayyiru ma bi anfusihim, malainkan may kero pinindah ni Allah Ta'ala subay mismo kau dapat kaumanin bisan subay mismo kau dapat baranin memindahal nun bangka niya anyong gak tumuun subay kepatungan iyan subay lisinan nu baran nun amban bukut sampai di alim labi-labi ini wal arkan dukemon ni anggaw ta atau akan rukun simbaran nun duminya ja tangan nu rumahnya jabatis nu kemon anggaw ta baran nu amman pakale nu laki pakale gak bida subay lisin laki pakale gak bida demikian tangan nu rapa palisin nun tangan nun aman may sababan pakasikan sa surga may jamaah muslimin subay lisin anggaw ta baran din. Amban tangan nu, amban mata nu, orang pemayaman si muharamat, si maharam. May tangan nun da pa nga, ngitaon gabit da, pang dumindo ganta kinabayaan ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tagkit tawad sila akhiran. Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pagkulang maglabi dalam surat Yasin. Sila kiyama, sila akhirat, pinatli, tinamu niya Allah Ta'ala mi yene apwahihim may beherin may manusia yung tao sa akhirat tinamu pinatli gini pinabistara way hangkan gini pinabistara Allah Ta'ala hangkan tinamu hangkan pinatli paggebehin putingan manamal bisan juga bakas tahinang ni ube upama may lela singgirang garo kikyo umiyandane garo kikyo magkasaw nagarang natano kau rasa pinakay disebut atau kan ini ne barkala lo asal behein hangkan ne pinat di Allah Ta'ala putingan manamal behein bisan nu bakas tainang ne ginaan we ni natawad sa akhirat pagke putingan behein kinatawan ni Allah Ta'ala pinatli ni Allah Ta'ala behein tawad sa akhirat wa tukallimuna aydihim pinabisarahin ni tanganin nah landu kau gagak nih bang tahu celau akhirat bisara na ininin tangan te ininin Allah na aku nepi ni manguat bandolin aku nepi ni manguat bandol si anuhin tanganku na ininin ne aku ni mapihin ya nepi ni mangajar si anuhin
Ene pwede manangkewil. Ene pwede mamapatay bisan do kana sabab ni. Atau kan bisan do sabab may perkala diki-diki. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun. Duk pinasaksi betisin. Ana pa betisin too. To binain. Ako rupanya ini aku ini mapalinganin. Pangeddaw ni ko masianuhin. Pangeddaw ni lahin si anuhin. Pamapatainin ako ini mapihin. Nakaw din na mabaranin. Ini tarapat nun. Kini kaya makarepius pagya mismo ni tangan no mamisaray no patis no ni. Manaksiin tawag siya lawa akhirat. Ambani subay patut sino, subay palisin nun. Ang gaw to baran nun. Demikian matanon. Napamayaman si kamaharamat. Pagya matahin zina. Zina ini. Zina matahin penye an-nador, pamayam. Pamayam nu gabidda. Pamayam nu kemon hinaram Allah tabaraka wa taala zina iyan. Zinatun nadari. Demikian taingen urapa kalihon bisara gabidda. Bisara tumbi-tumbi. Pagke wal udunani zina huma penye al-istima. Indue taingen ang panbibang aman kanawan nung aman bibangin zina ruhabi. Zinanin ini pakalenu bisara koto-koto. Bisan kaya ga misara bang kaya pakale tumbi-tumbi. Masih kaya lamod may jamaah muslimin. Ang bani subay pasut sino ang gaw ta'baran nun. Paala kaya, palis sino ang gaw ta'baran nun kemon. Ang bantangan no, betis no, matano, atawakan pakaleno. Iyan, bang kaya mabaya, iya tahatino atawakan, mabaya kaya umasek sin surga, iyan ang bande sababan, bakasikan ti surga ni jamaah muslimin. Fal muslimu ya'bud Allah wa la yushriku bihi syai'a. Nuk muslimin amban may sababan pakasikan niya surga subay sumbani Allah tabaraka wa ta'ala nuk subay yagi magsyirik si Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa fi alahu rida Allah wa i'la'u kalimati dinihi. Demikian hinang mu'minin subay hinang nun subay hinang mu'minin kemun ne pangaridaan wa Allah tabaraka wa ta'ala. Luk wa i'la'u kalimati dinihi subay hinang mu'minin paangkat ni pariyata ni yene kalimat Allahu tabara yene kalimat agamanin paniyatul muslim daiman khalisan liwajhillahi subhanahu. Luk mu'minin luk subay niyat mu'minin ikhlas si kemun na hinang ni tuju Allahu tabaraka wa ta'ala. Pagyabisan pagyaw magsambahayang bisan pagyaw magpuasi, bisan pagyaw magpangadji, bisan pagyaw inene katangbusan no si pangadji, bangsamantaraan numin niyat nun karna Allah subhanahu wa ta'ala gayan niya gunani. Jihad ni pinakahadji. Yan ay yan punsak agamahin, punsak sin islamin, al-jihadu fisabilillah. Napaka sa demikian. Bangsamantaraan kamali niat nun naman niat nun karena Allah subhanahu wa ta'ala amban iyan niya pain Allah tabaraka wa ta'ala telung tumpukan telung jenis gurupuhan na manusia tagna makalisangar ka jahannam tagna ilarukan taawat sa lawa akhirat dan buah amban iyan pinne al-muallim atawakan iyan ay mi'atao atawakan kari mi'atao Tinilai wa Allah tabaraka wa ta'ala si makna hadis ni Rasulullah oke orang buah ipun ku wa ini hinang nu malay data dunya ya Allah kapin ni hinang ku dual mag daawhan mi manusia ngakhan agama nu masampay agama nu samian atau akan naman magbasta Quran nu masta Quran nu sige si elew sangim agen na ko gitu muli pen Allah tabaraka wa ta'ala kadap taputing wa dalanan kita putingan atau ano sa dalanan putingan Allah tabaraka wa ta'ala sa elewin putingun pen Allah tabaraka wa ta'ala mag-seminar hadya kyo pa ini dukyo taban to tao kyo misara wa lapak-lapak soalan masta Quran hadya kyo dukyo kasamlitan hap manama soalan yai maksud nun dumin niat nun karena aku pen Allah tabaraka wa ta'ala amban ien gak niya panung baskau tedok nun sebetulnya po itu ilarukan niya parebnya ka jahannam me jamaah muslim karwenen al-mutasaddiq
May abasag magsadaka. May abasag magsadaka. Wey, tinilaw Allah Ta'ala. Ini hinang sa law dunya. Kani at hinang ko sa tiya Allah. May arta kun pag napakaku. Panawang ko pag masjid. Panawang ko pag madrasa. Paginang ko pag bohe. Panawang ko pag bohe. Pag lalan. Kemon ne. Pangurong ko may anak yatim. Pan Allah Ta'ala puting nun. Wey. Awe pa ini. Sumagawa pa ini. Hangkan yan gasto nulay. Pagpakita-kita no hajarong kayo tabanto. Luk kayo sikat. Wey kau basag kayo nawang si agama. Lumain maksudon karena ako. Pagpakita-kita no hajami perkalain. Demikian si katelunin. Iyan ay tagna ilabo. Tagna makalistanar ka jahannam si hadis Rasulullahin. Al-mujahid may amag jajihad. May amag jajihad. Jiharin tamanan hadja ni pahala ni jamaah muslimin. Gak niya baya mati minduwe. Gana waya mati balik. Waru me mujahidun iyan ay siye mati magharap at may satro. Bisan peminsan po dahil yo pinapatay masih versi mabaya. Iyan ay kahapnin. Sumagawa banggay hap niya nun. Damikian ko ay tasabot heluli. Tinilew Allah Ta'ala. Penye ogyo ipun ko ini hinang nulit Allah punyahin. Ya Allah gani hinang ko sa dili. Magpanangkit double ko, magpanangkit baret, magpanangkit almalayet. Ini na bayuan sinapang pangangkat kalimat no. Duk ngalangkat, duk tapanara Quranin dalam lahat no. Duk supaya agamahin mag-agama dalam lahatin dalam tuhan darunyahin. Agama Islam gana mag-agama sa dili. Pen Allah Ta'ala kadap taputingan kiyo. Putingan pa na Allah Ta'ala. Wey nalinan putingan na Allah Ta'ala. Awe pa ini magpanangkit bawal kaya magpanangkit almalayt, magpanangkit baret. Ina na boy ang sinapang. Dumain pa niya karna kung pagpanangkitan niya supaya kayo tagil lalo bahani. Supaya kayo katatalewan may ahinangkan kayo maghinang maiin. Dumain karna pangangkat agamaku. Bistaran matayan pa na Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ambani tayo daw nung nasibulak dunya, kuy tugana panubata kao sa dili, malahingkan nin ilarukan niya, parelim na kajahan o kami, pung tinaya tawakan matatoy si agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ambani, sumaykemon, hinangtin atawakan kakahinangtin, ikhlas si Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ngadji kita, ikhlas. Magbasa Quran kita sumay ikhlas, yumin pagpakali-kali. Nang bahaya kita ikhlas, mengasi kita ikhlas. Amban ingin, bangkahinang nungin, dan buah amban sababan pakasikan no surga. Bangkyo mole hapadaratin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Demikian amban me sababan pakasikan no surga. Asidku, pagsabenar. Bangkyo ngakas way benar. Bangkyo histori si too. Pagi Rasulullahin may kung tinaya tawakan matato si agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dahil lupa qabla al-bi'sa dahil lupa amman pakapag nabi ni dahil lupa amman pa Allah Ta'ala kung ito ya kau ni pa ni nabihin atawa kau ni rasulin dahil lupa amman kapag nabi Rasulullah kape ya kinatao kape niya order amman Allah Ta'ala wa nabi Rasulullahin ginela lepiyo may amakan sampai alin nin penne as-sadiqul amin alin Rasulullahin bang pinayin mang sina alin nin as-sadiqul amin makna nin tao bang misarah luk kapanganderan. Na mu'minin si may pagsipat way mu'min. Maamman sababan pakasikan mo surga asidku. Subay bang kyaw history too. Bakyaw mag history plus baliw gani ang katuo ni. Paniya inang kyaw bakay-bakay may sinduhin isandu too na bisaranon pinayin niya too. Mang kyaw dual muting. Pwede may bisara. Ngayon natin sabi kaya isatuan ipan. Miyan nang waktu. Niyan tambuahin kambing-kambing niya glinganan si may amak kain pinain kampain niya may amak ka tawangon di ko ako kinikito halimiw napage napabalo ni sa may ahin may wadjana nini kaya mga irotining ko putingan do hati jaye puting ilola arwi na ta sampai lo balikin niya damikian pagpilip babalo may kaumanin laro usa-usa lagi kinikita ite bugaro bisan ginansinggan sing laro kambing-kambing nin pag elaw si kateluhin sa matamatuan ipan we ali me auto ne mangikiten ga ne binalo we me ain ga niya gansing sampay kambing nin sampay namba niyan subay pagsipat we mu'min we muslim
amman nella parende asidku subay benna subay to ubang history. Tumain history ng plus baliw ni hadab sa dugan akatoon ni. Kami manusia be. Lagi bang me upama pagyago dulu ko makakali. Bang may makasaman may KLU. Us may istoryahan nga may makasaman KL ang kiya beto man Saudi. May gawa kas tawid tuo. Pangtawod sila adan history. Pagkantanon toon eh. Inagya bang may ada makas beto mo katakilala mga kilala kao. Magtas pinay pariwat sa history na kana to. Amba ni kawaan Islamin man kiya magsipa asid ko. Sabay kiyo bendal, sabay kiyo to man kiyong history. Laki mag-history baliw hadya. Gana katoon eh. Damikian penyewal amanah. Subay kayo kapag amanatan. Subay kayo kapag amanatan ang bansababan, bang kayo mabaya makasig surga, as al-amana, subay kayo kapag amanatan. Iya bang niya pinasang dia si Kau, bahaya natin. Dami doon, upama niya may pinabawa si Kau, ini parkala, bisan na naman si Kau, pinasikaw, kahit kanin sa makahinang iya, sa mga amanat, banis be pangpasalaman ng pag-istorya. Sabi nga daw nito kita lahat. Bigyan naman dambo amanatin. Banis amanat. Upama, kau nakura kayo. Yung karagon aruwi nakura namin si kita. So pinapini hadya. Kau kita usod minjari nakura si pasungan. May makanak ni kiri-kiyo. Tau bisa may kame. Mabahiya rakala. Tatak di daw tala. Tayo nang nakura. Tayo nang barangay kapten. Tayo nang mayo. Tayo lahat na. Kau na dya pinaablay be. Birang di andang anong hindok supaya kayo umasig. Binirang andang. Birang tini andang. Mangkaw nakura, tumayin kayo may barangay captain atau mayor. Niya ko yung para si Mahadjana. Kulang magawi 25% keto. Yung kam kapag to ko. Na niya as para si Mahadjana 25% asa suwaywin papiuno si siye. Pangurong si siye. Pegi pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafik salasa. Alamat tanda munafikin pangilalayan nuya aahin munafik telu. Jika isa din iza hadasa kadabah. Tapi syaratnya dari lumiaan asidku muslimin sababan nun may kayo makasig surga aman sababan subay kayo tong ubang history nambaniin. Panasulain alamat ayatul munafiki salas tandaanin ayat mian pangilalihan nun miyaan munafik ahain telu perkala atau akan telu sabab nin jika isanin ida hadatha kadabah panging history puting gana katoon history nin terus baliw ko na sa madelule bisan nuga tayo nang nin history na jarong na pento penumiahin wala to minakana namikyan nin. Ini bang paghayanatan, pag-amanatan, hinayanat ko ini. Piya aman may barangay captain. Piya aman may nakura dalam lahat eh. Bisan dunia kan tak pasal sirahayat gak niya binalosa kemon. Importantihin bang sibuk balosain. Bang hadje betengin, hapdo pamangangan ng pamilya. Us may badjanain, yung ulo kasi ase manamalan. Ang bani, khiyana alin ningin. Khiyana. Kaway nung pinatuwa amanatin, budumain para si Kau. Naman may sababan, pakasikan da surga, al-amana, subay kayo kapag amanatan. Subay kayo tabangander. Demikian, amban may sababan, pakasikan da surga, may jamaah muslimin, wat tawadu, subay kayo magdiawa-diawa buuhan mo. Subay kayo diawa-diawa buuhan mo. Na kayo magkalangkiw-kalangkiw. Diawa-diawa buuhanin. Na kayo magtakabur. Pag pagtakaburin, banis manamal pagtakaburin alinin. Sa tamanan hadyan ni pagtakaburin, ni magtakabur kasi Allah tabaraka wa ta'ala, di kinoy makasabing nalan. Iba niya si hadis sa Rasulullah, niya inna Allah, pan Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Gaited makasig surga, dangan amban kaam, sinesine kaniyaan niya dalam pangatian bisan sa ako dorok-dorok tapong atau akan kue darahin atomsin niyaan hawari kirikian nen si gue magtipupuk si tugu-tugu dalong 2 milyon kanin sa kirikian nen dikirikian perkala atau zarayin
Labang niya, sa iyan dan buat na sa iyan. Dalam pangatian manusia, pa Rasulullah, gay makasig surga, sini-sini kaniaan. Niya rin pangatian ni, pagtakabur bisan sa kwet, dorok-dorok katawakan sa kinikiyan ni, atom semiyaan. Awas pa niya nila may sahawat, oras Rasulullah pa ini, na ini pa ini lamod, aman may takabur pa ini, bangkyo magsimikha, bangkyo magsapatos ha, ngayon skill, pa Rasulullah, pa ini lamod, aman takabur, inna Allah, Jamil, benalin Allah Ta'ala lingkat, yuhibbul jamal, mabaya, malasaye, kaya ganyan si Mia maglingkat-lingkat, si Mia maglisin-lisin. Sumagawa pa ini, al-kibru, inalinan kibirin, takapurin, batarul haqqi wa gamtun nas. Yan eh, gay ka unay makasabennalan, bisan nuta hati numabenalin kita ima. Hati numabenalin agama Islam. Kita ima nu iya yung takapurin. Takabur tao yan, takapurin. Wagam tunnas, duk diki-diki no maliit-maliit no manusia. Iyan inalay na takaburin pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasulay kayo kayo magtakabur. Mayan kayo si Iblis. Si Iblis la'anatullahi alaihi, asal-asalin nila yung surga. Asal-asalin yung takali tayo. Asal-asal si Iblis yung nila yung surga. Si oras pinapanjari apo de Adam alaihi salatu wassalam. Pain Allah Ta'ala dalam suratul A'raf magkulang magkalabi, pain ni walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sabennanin papanjari kami kampay ni. Ubus pabantuk kami kam-aah. Usnya ayat ang buha, pain Allah Ta'ala, paida nafakhtu fihi min ruhi paqaulahu sajid makul maglabi ayat. Bang ne pain ne win pain ne tapasanginan ko tapatiupan ko nyawa kainangan ko nyawa si Adam nian bagaimana bulak ini ko pinapanjari ami hubaya si kane pasuduk kam si. Nah, si ayat suratul Araf le balikte pasajadu. Bagi menjari aan ne takanyawa ni si Adam pasujud pen Allah Taala usjudu li Adam pasujud kam si Adam pasajadu pasujud keman malaikatin. Illa iblis lam yakum minas sajidin, melainkan dan kau si iblis tuan noga ga pasujud. Ka pasujud bu adapun daakan sin Allah tabaraka wa taala. Pen Allah tabaraka wa taala sinunuhan ini ayatin. Pen qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Oh iblis, wa ini makatanggalang kauhin. Wa ina sa babalan pun kau pasudod pa si Adam mo daakti kau si waktu kau aku ina sambung si iblisin pa ini ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Hangkan ko ben nga pasudod po si iblis paghihap ko man iye mananen tu magmalaki beye di ka man jari magmalaki hap ko pa ini ang maniye khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Papanjarinu kamban eput papanjarinu si Adam amban perek bulak do hangkan ko ga pasulod siya. Tabang payam si iblis la'natullahi alaihi duwe para kala pangalan tadi. Si kaisan si ayat ang buwa pa niya abawas takbar. Magtakabur si Allah tabaraka wa taala nuk nagga sida kan Allah taala. Napiya man bangsa manusia bu si iblis bangajay pagya si iblis ubus ni hukuman si Yehin gani niya asal tegteb ni jarem narka jahannam tao sa akhirat ni bang manusiain aja bang aja si iblis bang aja manusiain hinubus Allah Ta'ala hukuman ko si iblis makasi-asi bang si manusiain sobra petuman si iblis dua berkala aba was takbar nagga duk magtakabur o sis na panagkaanin pe duwin to si Allah Ta'ala panagkaanin duwin to sujud si Allah Ta'ala dia kaja pasujud pa si Adam sujud mulia ya, pangamulia si Adam aja. Nah manusia aku ituin. Piya rin ang pasudod Allah Ta'ala dumin manusia sini pangandakan pamasujuran niya. Papasujuran pa niya, pasudod kami siya ako Allah Ta'ala. Piya ang bangsa manusia, ang nila pa rin ni, isang dua akil balik ni, nanggupi. Sabi niya ko tenga atubo, may kimagsambahayang. Sabi niya ko pasong-song. Paruho nila ko maglimaya, ito na tayo ko dunya inin. Wait, sigurado mo muna na ingabot kayo. Tengah tubuh. Sanwati may makarakin. Maruwin na naka, nagtos ni mga matay. Kao sa iyan, magtigas-tigas iyan. Gamaniin. Hado kita sobraman si iblis.
Sumanamal pangandakan Allah Ta'ala kaya hinang mo ito. Sumagawa ini yung kapan manusia pagi gapi ubus hukumantin. Pag samantaran tu pe kita mag napas-napas, gay pe tu nyawatan yugar kira pe, lumayan pe tu si bakilente ini inampun pe kita Allah Ta'ala gapi ubus hukumantin. Nabang hatu inubus hukumantin, sobra pe kita tuan aman si iblis. Banis manamal akan Allah Ta'ala tahinang te, duk banis pamikisan Allah Ta'ala talanggaldi. Nambaniyan subay kyo magtakabur. Takaburin tamanan takabur ni panasulahin, yan ay batarul haq. Yan ay gay na yung magkasabinalan. Tatino ay ini mabinalin kita imano. Tatino agama mabinalin. Kaya mag-agama. Ang bani takabur kyo, yan ay takabur tamanan. Wagam tunas, yung diki-diki no manusiyahin. Palalayalay ro kita pito pasapag takabur. In pagtakaburin, niya ro may manusia pagtakabur si arta. Hindi mang kiyo artaan, mang kiyo dayahan. Kaniya pamayam na may sinduehin. Pag may miskin-miskin doon kaya kita bilay. Diawa-diawa pamayamin kaya sa ninang ini. Ang mali takabur, di manjari. Di ka manjari magtakabur. Di ka manjari magtakabur si dayahan. Pagi rumain kau rapu daya ala Allah Ta'ala man kau ganya tahinang mo. Demikian may magtakapur. Upama may habrela keo, upama may abdan na keo magtakapur keo. Sukatan na kau mapogi rin mo lahat nun. Supaya na kau atawakan kau beauty, atawakan makiutin mangdendahin. Magtakapur na keo gana pamayam na may sisinduin. Ami hubaya bisan sa inggi habrelano dakyo magtakabur pagi kalian ang habian aman takabur. Hindi manjari magtakabur. Nagyasali ro kita pinapanjari wa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Uy ka magtakabur. Estudyante kang pasal kisah sa inggi pagbidaan ng be angkan gay kita manjari magtakabur sali ro may pangkatan gay ka makadari magtakabur pagapuno pe pangkatan nun may kaprelano may arta nun manjari pagapuno takabur anin subay kyo atawadu ang kyo mabaya makasik surga subay atawadu magtawadu kyo gay ka magtakabur. Estudyante kang kisah pasal iyan ebentalin gay ka manjari magtakabur. Ni arambuwa bisara hello man pangisaku. Ni arambuwa bisara neking jaman tagnali pa ni laula ikhtilaful antar labarat istila'u. Bang dumin hadya pa inni sabab pagi magbida-bida pamayang manusiain tantunin bangkrap pa inni may daganganin. Dumain kita usaral. Bang hado magsali manusiain upang mabadyo guinin pag-ainin si pamayang kumahapin pagpabadyo biyan niya po na magbeli bangkrap magdagangian pagi kahapan pagi agdambu aro pamayang ahin. Dumain kisa iyan manuksod na pangupama parang matatwalay sa isawali sa ibadyonin magdambuha pamayang manusiain magsainin kita bisa dia masiyalay bangkrap magdagangi pagi kana melini subaya siya pagi laula ikhtilaful andar bang dumin hadya pengkingyaan pasal pagi pamayang manusiain magbida-bida tantunin labarat istilau sa tantunin penne bangkrap penne daganganin subaya pagi hangkan takitenu bisan du banis magdagangin du banis dinaganganin pagi magbida-bida pamayang manusiain takitenu tabeli du bisan sengge ka magdagang pito kita kisah do filosofi kalau bentuk filosofi seperti itu ini pangituan saya supaya kita kayak magtakabur bangkaan ini arang buah inalinan si kais lelah subul duk niya inlab si rambua renda inalinan si Laila hawa inlabannya pas si Lailahin si kais inin tuan niya arang buah waktu lumawe asukan kag aman lame si Laila pinunga ko si kais ubus pa ini tapi si kaisin pini okay uy pa na kagyaw aso pa ini asulen megpe uy pa ini patno inang asulin aso makagagyan pini pigi lumawe aman lame si Laila nanti sa bangtan Laila na asulay may kaya to ginang ni Musa pigi lumawe pini aman lame si Laila napagkasalin na pa si Laila sampai sini pada ada penne si kais sinipat dan buah sihir kulang maglawi penne ya pero waktu pain bisarale tinggi be kalupat ko bisaray pain si kais
Bangko pa ini ng bahayang pa ini. Bangko pa ini si Kais ng bahayang. Lambayang pa ini sunnah. Ganyan pa bang pa ini papa-estep niya si ako pa ini si Laila. Takalupa ko niya pa ini. Asal na ito. Pa ini rakatay ni awaramsa at awa sama niya. Bang pa ini bangko pa ini ng bahayang pa ini. Bang banyak papagala tawakan pestep si aku si Laila pa ini. Takalupa ko na banyak rakatan sambayang kun bang 2 rakaat ni kasambayangan kun banyak bang 4 rakaat ni tawakan bang 8 rakaat ni bang banyak pestep si aku si Laila. Sallaitu wa idza ma sallaitu duha asai banyak misal sallaitu wa idza ma sallaitu duha la adri asallaitu isnaini am samania. Bang ko paine ng bahayang bang ko paine ng bahayang bang paine tak step punya si Laila paine pestep niya si aku. Nian takalupa ko na banyak rakatan sambayan kun bang 2 rakaat ni bang 8 rakaat ni kasambayangan kun. Sallaitu wa idza ma sallaitu la adri sallaitu penne. Us bang ko penne ng bahayang penne bang pabagala ni penne si aku si Laila. Ka penne niya dan niya penne si aku. Gemon iyan penne. Niya sampai bintung ko ni pa sallaitu wa idza ma sallaitu la adri sallaitu isnaini aw samania sallaitu wa idza ma sallaitu si tugu bisaran ni kalau paku bangku pa ini ng bayang po pa ini pabagala si ako si Laila bintong ko na pa ini kibrat kun bisan pa ini manambahayangin si bukutan ko wa ingkan al musalli wa ra'iya paharap ni ko pa ini hapuma si Laila upama ini ni kibratin piyo na manambahayangin bang pa ini pabagala ni si ako si Laila pa ini palawin na biluo bintang ko na penne kibrat kon penne wa in kana musalli wa ra'iya bisan pe kaniat manambahangin si bukutan ko maananin magtaikot ni sa rukmi gani para pap kibrat peke ni hawa in love ni pa sila ilahin. So prabe manamal bung masih pelikula yuro gani kato ni pa si Kais na pandakte story me jamaah muslimin. Si Sai ni zaman Malik zaman si Malik zaman inalen si Malik nakurain waktu miyaan. Pwede okay. Uy, sa ingin na pwede. Anawin na pwede sa'yo inlaban. Basta si Christ. Uli ali na may ay, bangwin sa'yo inlaban si Christ pa si Laila. Pagpare, kama waktu, tininggaw si Laila. Mga sa ingin na dadapnan na Lailahin. Pagkiyamay na pwede, sampay bang napapakala si Laila. Binintong nila na kibrat na parat na pa si Laila. Kama waktu rumah si Laila. Pinantekan, pinandogahan. Mga sa ingin na ng katan si Lailahin. Pagpayam na inebe. Lingkat era si Laila. Nang jero ti lingkat karo lingkat sama si Laila manama na pagpuas bila ibino bisara malikmian pen. Na si Malik pen ni. O pen ni Kais. Wani pen ni sayan pen ni. Hawain lawan ni si Laila. Akin pen ni sang pagsambayang no. Pang kasab no si Laila kini pen ni takatuhan no. Takalupan ni rakatan sambayang no pen ni. Nung perakat ni sambayang ni. Sampai mang napapakala lo si Laila. Bintong no na pen ni kiplat ng piu na kiparap si iya. Wani pa niya sa inlawan no siyahin. Pugay wati apdende. Ine bisara sa musika isin. Pa ini bang pa ini pamayam no pa ini si Laila hindok matako tahinang no ganta kinawayan. Alhasil po inin lai gay magsali-sali pamayam manusiain. Hangkan da kyo magtakabur sukatan ni kyo aplela. Pagke niya ugay kaplelahan si kao. Lamikian sukatan kyo apdende. Niya ugay kapdendehan si kao. Bisan kyo aplela niya ugay kaplelahan si kao. Bisan sab kyo aplela niya ugay kaplelahan si kao. Ang banigay kyo manjari magtakabur. Tayo doi. At tawado, mangkyaw mabaya sa baban pakasikan ng surga, subay kayo magmaryawa, subay kayo magtakabur. Paniya, abay kayo kantang, pain namu asir, akbahu syai pain ni, ayara nafsahu, akbahu syai, ayara nafsahu, tamanan laat ni pain ni, tamanan lemmi ni pain namu asir, ayyara nafsahu wa huwa ayyara fi nafsihi rafi'an yani pamayam dan buahin diata ia meramal tamanan lemmi ni kuy penambu syair misara wa indal alamina wadi'u pamayam ni ginawabaran nin diata menamalan umus sadiamban yehin wadi asal tamanan diawa dek des manamal pamayam nin tamanan laat ni ko pain nambuha si Ermian. Sumagawa pain ni takun atau kan taku kan najmi laha li nadarin.
Sumagawa bang kyo pania kyo pa ini subay kyo pania ko kantang mata ellew atau kan ko kantang bituon laha linadarin ala sabhatil ma'i ala sabhatil ma'i pania kyo pa ini ko kantang mata ellew atau kan ko kantang bituon lu mian laha linadarin bang manahante mian takiteno asal pabagala iye ala sabhatil ma lu si tedas buhay manamal pamayaman nu putayanin atau akan bituunin subay kay paine pani asayen mian pani akyo koy kantang bituun koy putayan koy mata elyo paine lu si tedas buhay tamanan tinoong ne ubus pamayaman nu yahin paine wadiu tamanan diawa nilai manamal pamayaman nu yahin ine kay paine wa huwa yara wa huwa rabi usumagawa ine kay hatiin payama iwat iliat andini wala takun kaddukhani lakyo pani ako kantang humbu painne yarpau nafsuhu ngan dia ta'dine painne obus ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'u lakyo pani ako kantang bituun sitedas mo tinoong taman tinoong pamayaman nuyen diawa wa huwa rapiu buyu hati diata mahawanlu bituunin atawakan putianin atawa mataylewin wala taku kaddukhani laki upani ako kantang humbu wa yarpa'u nafsahu atawa yu'la binafsihi nambuah riwayat ngangkat din dengan nyata din pamayaman din iya tamanan mariatain ubus ala sabhatil jawi wa huwa wadi'u ubus gak ada bisan giruham minitan humbuhin mayam mereka membulu ngan nyata din dia bisa minitan lepas negenya ta alawalab nu bang intang suway paniya kyo ko kantang bituon si bohe tamanan tinoong pamangandaran nun yuli si tedas bohe lu ini kyo yuhati la data mahawan lu la kyo paniya ko kantang humbu ngarangkat dinu ngan jata dinu garu sa palawi minitan lepas du iyan amban me tawadu subay kyo magtawadu amban me sababan pakasikan te bisurga subay diawa bohan ten bin subay niya bisar Arab taisebbu pain bisar Arab lay mian man tawada'a tawadu'an ala nafsihi fahuwal mutakabbiru haqqan bisara Arab ini demi Rasulullah yang bisarain pendam buat kaul Arab ini sine-sine pa ini magmaryawa tati berang maryawain dia betakabur sine-sine pa ini magmaryawa ubus pa ini pagmaryawa nalay pa ini niyaan tawadu'an ala nafsihi magmaryawa ye sa niyan maksud nen hangkan ne magmaryawa angkan paryawa ne bohan nen supaya tabantu manusiain wa iya diawa bohan nen wa huwal mutakabbiru haqqan iya kok tamanan mutakabburin penarawin pendambu arab mengisarani ya benya manusia benya diawa kita bohan ten ina ke mang maksud nen jadi men kada Allah taala magpamaryawa supaya tabantu sikat wa diawa bohan nen na iya iko matakabbur mabendalin pendambu arab mengisarani ambani bangkeo magmaryawa bangkeo magtawadu subay kanian tawaduin si Allah tabaraka wa taala. Okay. Demikian amban me sababan pakasikan te bisurga yene subay keo hanunut subay keo lunuk hanunut demikian wal ihsanu ilal khal subay keo magpahap si pinapanjari pagkasino pinapanjari nakeo laat kakyo mang makakita sa way subay bahwa tek-tek kaplahat nu waktu saya iligat-ligatan mata sayen dengan ngandal kabelagan hek kami me sayen bang bawa paasek butuh-butuh atau kan sini me aap lahat no terus na kyo ngangkang pagirahat no ne tinapit-tapitan na terus na iligat-ligatan mata subay kyo paniya pa inni wal ihsanu ilal khal paniya kyo subay kyo hapsi pagkasino pinapanjari subay kyo tao maase subay kyo tao malasa pagkasali ro kang pinapanjari Pagkapan Rasulullah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Keasean bisa syukur ya tak bulakin gak niat pinene we manusia sampai binatang menggeru ngeket kau mangrumindo musa kau rapa pateyun sampai mesana menggeru maka mula kau ganyan jadi rapat bang may kemut pagkasan muli di kau yang menjadi pinapati. Semoga bang may lur palingan-linganan nini puro gay kakanu. Daw saon subay kyo tao maasi mang sawe hab na pagya menjadi pematay inu subay me mahluk gani alu
luluan dili usa ni subay kayo tao maasi hangkan ni maghadis sa Rasulullah penne idza zawahtum fa ahsinu dhibha pangkaampain ni numbali paphapon ni numbali pin ini maksudnya patalimun biorobin patalimun bibarumbin patalimun bipirabi mangkam numbali sapi wey pikiruki kapetian sabab ase happy o kami jamaah muslimin sabab asi hangkan ni maghadis sa Rasulullah fa idza zawahtum fa ahsinu dhibha pangkam apabila kam numbali paphapon ni panumbali pin patalimun ni bistiwi kam numbali do sanggot atau akan bisan kanyanin barong bisan kanyanin kela atau akan pira bang pira ginaha ni kau kamu asa si pina menjari irhamu man fil ardi kaasanu bin rasulullahin sasukur ya tabulakin yarhamkum man bis sama kina asean kamu di atas langit ini Allah tabaraka wa taala pagi step tabi may umat muslimin kaya manusia yang makasih sama binang ni. Kaya masuk ke surga manusia yang beli atau akan gantian ni surga itu sama binang ni. Pada Rasulullah la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Kaya makasih surga dengan amban kam beli na gantian ni pada surga itu kinang ni. Tinila we sahabatin penne sampai kau Rasulullah penne kaya masuk surga sama binang nu. Gantian beli itu surga itu kinang nu pada Rasulullah hatta al-an atau akan wala hatta al-an apa ini sampai pende aku kay ko makasih surga sebab kakainanku malaikat ni ko makasih surga subay pende miaan si mana hadis lay ya tagamman ya Allah birahmatihi wa fadlihi subay ko pende putus likus pende we ase Allah tabaraka wa taala we rahmat we kapaidahan ni ko pende makasih surga ya sehingga kau kinasi anu Allah Taala sehingga kau putus wa asi Allah Taala wa ilas Allah Taala supaya sabtun nu pangandakan ni may maksud ay kita nambah pagero kita makasih surga we sabab hinangti kita mo asi sehingga apakah ngasihan ka Allah Taala manggahinang mo sa palawian pakasihan ka uhin tatawi mininglay dumay maksud ay rin nakam gi magsambahayang ni supaya maksud ni mian supaya pihati ro habang sa ingi pangasihan kita we Allah tabaraka wa taala ngayon supaya kita tahu masa si pagkasih tapi pinapanjari. Kaya kaman may manusia, gani alo, pang may bawa patek kako niya pag-istorya lay, alo, pinakita lang umiyahin, isang gani ay ine-ine, so may ilosto, ang may diniikan, manjari yan. Wahus ni muamalatihim, dok sabay kayo pahap no pagsamkakay no may manusia ay. May pahap tayo pagsukaitin. Bisan kanian yung naman usbate. Bisan kanian yung naman lambualhate. Bang sali, nung kita Muslim, sali, nung kita pinapandari ba Allah tabaraka wa ta'ala. Subay kita magpahap sisiye. Subay kita magpahap sisiye. Bisan kanian yung si May Bisaya. Sa diagaman man kita. Manggero mamunong kita, lugi manjari binuno. Kaya manjari bono. Subay ka magpahap. Pag kita yung pangadatan mahapin. Pagihek ka man may Yahudi, aman may zaman tagnali, may Christian, paasik si agama Islam, sabab takitere pangadatan Islami. La yanhakum pain Allah Ta'ala hindi alam sulong mumtahina at magkulang maglabi, manggaruk sara yan. La yanhakum anil ladina lam yukatilukum fiddin wa lam yukhrijukum an tabarruhum wa tuksitu ilayhim. La akhir ayah. La kam pinege si Allah Ta'ala. Si siya gerun mono kaam, siya gerun alat kaam magpahap-hap kang patokiton di keadilan din si antara hari. Si may sati agamahin, si may bisayain, si may inang bayuan agama sati ang man kita. Manglumay na mono kaam, gerun magwa kaam ang manakamami, gerun kang maluas kaam ang lahat di panalaw ta'ala. Gani asa ni magpahap-hap kam si siya patokiton di keadilanin. Pin Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian wal birru ma'al walidain sababan pakasikan ke surga iene subay pahap-hap te magmatatuihin bang kita taga matatuihin tamang koy ka may ganang matatuihin upama tamang koy kami taga matatuihin pe ando tuan ando dayang subay kita bi pahap-hap si may matatuihin peke ka kita bi mga kakita karantaan bang dumain sinabab aman siya bang dumain sinabab aman ina pero kamati Kaya manong ba bang sa inge bang sa inge istela sa ina si kita hanggang subay kita magpahapap si siye. Jangan tag na ba ina walo magbeteng hunit po manama.
Gini haptan tu pak. Sejak tilaw bebe ina tapi lu bang asal lagi kam kahagan bagi mong kita bagi abang lelahin nggak bakas beteng. Supaya bakas mabeteng lu tilaw bang sehingga parasanin. Angkan daga magdakat-dakat lagi tapi magdakat-dakat kue kita mag pahap-pahap si dua mata tuwe tebi. Hunit perasaan nggak betengin. Bang beteng ne lagi bang anak ni mayam kewe. Bang anak ne inain. Petian to manamal, sumagawa hawa asa na si kitain, bang kita pumua ne, magnuet ne, magtos bisa-bisa ingge, magtos kumiem atawakan lepas kapetian ni inawa hasil na si kitain. Bang kita, gini agen tumuli sa ngemin inain. Gini agen tumuli inain. Nganjaghan kau kita kikit kemu, kau kita kikit hilang. Bisan may inabong inom-inom loho. Manok lo, kem nate dinain, mangkeo nangis, mangkeo sungit, atas ka inain tuan, pinuha keo, yan ang nasasiktiin. Yan ang nasain, purungan takam kisah rambuha. Weben nalinain na sa malasa, tawakan matatuin, sikitin. May pangito arte, pamintangan, supaya kita tahu malasa si inati, tawakan si amati, labi nente si inati. Mangkaminin, nakakakamong sagpiray. Pag-iwang itunubos, itunubos mo ngayon. Ano? Sagpiray, aghali. Magkaminin dyan mantag na niya rambuha dende balu, kag-anak ng buha lela-lela. Na panak na story lay sa kayhat yan na nakanakin pinaiskulay ni. Pinaiskulay na nakanak niya elementary. Pinaiskulay na elementary anak min. Na pagtao ni nakanakin leman, kawa-kawa niya meeting amban mastalin pinalingan matatuin pinain niya meeting de. Nagi nakahan boy men ina ni. Pagkaleman ni pes tambila matay na nin. Leman ni pagkitaw ni leman. Iya ni mangaten meetingin. Na sampai graduate elementary boy pandakti. Sampai mag high school ni high school ki subul ngawaya den ni. Beki apa kita ni ina nen pilih. Nabang niya tuan. Ikam kapag tuan ko surat aman mastalin inakpinain atau matatuin ngaten meeting tinapuk ano na siput-dipudaya surat mian pegele mani takite ina nen pesek iyan mismo mangaten meetingin sampai graduate college boy pag graduate college boy yep takita ta dambo waktu ene gineway Allah taalahin tamba no ene ratawan ko si surat aman mastalin gaen ta mian tatakin tinapukan pe ta amba no ene atabasa wa ina nen pende tong to pa ni yo tiga wene graduate ni bu santo niya pwede sulat amang mas talit pwede wala nagpupi kami matatuin para pwede away na pwede graduate ko sumakawa pwede amay wala si kao dakyo pwede pili si pag-graduatean ko tuloy siya kaya nga sinuwa makaliman-liman ako kaya makaya ako kaya pwede pesik kaya na pwede itong na okay itong pwede nagaya pa niya sa nagaya ko pa niya pili natao na kaya inain pandakti oras na pag-graduatein pwede bang inauin sobra may manama lasane lu Dila bisa ina itu ina temilu kane wang saingge sobra ba manamma lasay nain. Nagita ba gyud betik-betik si iyer ba pigi asal anak ne ho. Nagapili. Sa pasir paken ni pinain paken ni. Mayam do pili. Nah takite we lang ba classmate ni paken ni pinain pasilip sa iyen. Aman gua. Na direct na piram gua mian bagay ni mian. Panya oso. Pagyo pinain sa kani ni pen ni utek no pen ni. Salina na kalau ini pa hindi. Ina ni pa ni paken ni ay pa ni. Pagsilipan hadap ni gipasik no bito pagi. Niya pa ni haplugal may matato eh. Nabu pilit pabaluan sa mo sampai batad sa moten. Wene wala pa ni si ina inin. Mamisarahin dari pangatan ni. Kay ato pa niya pa. Kala si misara kon kan pa ko. Dinakgepi itu makaya-iya ako to. Sampai pagwa sa moten ko batad agen-agen. Nangagat ni kay pa ni ina. Pandak ti pag-usubis. Mag-graduate, tinindak ko kawangin ka, bisan inarup ini. Pahinay na asal kitid pakali, takite kayo classmate kun lai kayo hatian sini, katakitero na, papalo usamot kun kaliman-limanan kun si may classmate kun pagkitakitero kayo ina kun penepesek. Uy, kayo kayo pakali. Hap sampay ka, tasandal ni tahala ang manlumari. Haprat sa dili, bulangan agin patalaan niya. Patahala, uy niyaan. Sampay makandalay, sampay taga-anak. Duwe patelu sa anak na si kateluhin kayo si tingay maglabi pesik dam bila matanin. Napeke anak nene talesane bang sa inyo la sa inain si iyene baw ne talesane la si malasa si anak ni mian bisan kanen anak ni pesik asa kinalasan ni manamal pegi anak ni. Asal sa inyo di man ina.
Sa ini natipan nila sa inaakon si ako. Nambaniyan magsusun niya si bisaranin. Magsusun si bisaranin. Napagpuan niya sa iyan, muli ako mainanin. Muli boy-boyin. Masa magkumaap be, pagkakpan niya lai. Niya katakkan niya rende-rende. Bujang. Panintag na pa niya, abahin pa niya manaanin. Panya sinahin kayo, panya ako, panya anak nin. Allah, panya lahin. Wala panya kana, panya utak nu. Wala tungan na panya kalun. Astagkawa di panya anak panya basa si babuin. Wala kayo panya sahi, panya. Asal dupang lebab kayo panya. Gak katauhan nu panya inaan hawalasan si kauhin. Zaman panya kayo tahala, amban lumane mo ang tahun kayo gato. Gak panya niya elew gana sangim. Bangsa mantaran ke petuli pa ini umus palyaut toriata duk boy matane pa ini nerluy boy matane obeng isab kauin boy intak nun pa ini mapayak miyaan na inaanon pa ini pandak bisara matay nila pa niya sumagawa niya pa ini si sa ni si ako yung pa niya surat pa niya ang banan ni katas-katas sumin-sumi ang tahon kayo pa ini mole pito pluma dinaksa pa ini pinasampay si kao na pinasampay din na doon na wedin demihan salta sinungan niya sinambuha nila anak amahiin inerem sulatin binasa ni wene o kyo pa ini anak ko kalasahan magmaap kyo pa ini maapon ko tapayate kyo pa ini si kahit kanaa si saw-saw-gamit no si may classmate no pa ini sampay pabalo mo pa ini samat nung sabab ko pag inambuha ko inaw ng pesek sumagawa akante kyo toto hangkan pa ini ko pagyan ni kaya mabaya ko pa ini bang kyo pa ini manag-stay takot lagi pa ini bang kyo pa ini katukitan medal sinna ko pa ini manamalan sa pa ini pag abot-abot pamaap niya pag pamakunay maapin magmaap kyo pa ini o kyo ina ko ay o kyo pa ini anak ko kalasahan pagkita pa iya kyo so iya ini pa ini esabon o kyo anak ko zaman no en pa ini rigi-rigi bakasip kyo en pa ini aksidente pa ini obus pa ini peset tambila matanong gini taguna buko pa ini hapo hospital da ako kinuwalan ng kepak matakon pinablalin piyok matano dukat da kyo pa ini sanyang bang sa inge kyo sanyang din jata dunya ini kyo pinagsaysayahan weme sa bagay-bagay nun pa ini ambat niya ako peste kina nung damang pa ini kao iyan nasa ko pa ini si kauhin pa manong bibang sa inge la sa inahin si kita biyo kami jamaah muslimin na subay kita bi aman may sababan pagkasekan ka surga subay kita magpahap-hap si duwe matatuwiti pain Allah tabaraka wa ta'alahin wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana sinara atawakan pinapardu Allah ta'ala alla ta'budu illa iyyahu subay kita game numba sa dili amban Allah tabaraka wa ta'ala subay si Allah ta'ala panumahanin ug sinunuan ni bisaranin wabil walidaini ihsana duk sabay kang magpahap-hap si duwe matatoy imma yablugannaka indakal kibar ada kala katawod do siya si waktu kabahire ahaduhuma o kilahuma dandangan dambuan man siya tawa karwangan siya tawod no ba inabubahi ni pangumulan din pala takul lahuma uf dati magpain siya yan na bisa lagi happy medwa may ngalahan kayo upama may daak kayo mindok boy ina ni medyo ronan dyan kita dinakinig kami sa tibi ang manako may makas kayo na may magpain ay kabuhatan kayo jaman yung rimbeting may angkan kayo sa iyan ikaw ba yaraki na nun pala takul lahuma uf dati misara laat kay hap si siya wala tanhar duklase kay kutanon duklase niyan ano hanon niyan ene binisarahan me kay hap wala takul lahuma uf wala tanharuhuma wa kul lahuma qawlan karima yung sumagawa nisara kayo si siye si ina nunduk amma nun si duwe matatoy nun qawlan karima bisarahab bisarahanunut bisara makasin-nasin na pangatiyan iyan pangandakan sara islamin yumin kita bisara gabidda si duwe matatoyete pegge dambua iyan ang bansababan pakasikante surga iyan e bangkyo misara hap si miyaan duwe matatoyeno wala tanharhuma la selahangun dalahangun matatoyeno wa kul lahuma qawlan karima miyaan misara kyo sisiya bisara hanunut wakhbit lahuma janahadulli minar rahmah duk paryawaun miyaan peptik pangdali janahin asal-asal mana janahin peptikin padiawaun sisiya peptik nun
tanda ase pangiddo no ase amban siye dake ngangkang sila luhan de magpamariawa kay manamal pariawa pepik nun Allah Ta'ala kinaya inin sama nani bagyan pepik katangan dera kay ngangkang sila luhan de magmariawa kay si duwe matatueno sabab ase wakul ubus sampai makpakuhalon sa painne duaa wakul rahuma mian mako kay Allah Ta'ala ya Allah painne mian kaasianon siya duwe matatuy kuinin kamarabbayani sagira ko pangasih di aku ini zaman ko kiriki iyan may umat muslimin nambang me sabawan pakasikan te surga miyaan subay kita magpahap-hap si duwe matatuy di pagke miyaan pa Rasulullahin magpain Rasulullahin pa pagka pinatambal wa Rasulullahin penne wa kad bayyana anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kad bayyana anna aqraban nasi majalisan ilaihi yaumal qiyamah ahsanuhum akhlaqa benalin sa tapit-tapit ni tamanan tapit ni manusia pagtingko-tingkoan nin duk Rasulullahin makapagtingko-tingko tapit duk Rasulullahin taabot sa yaumul qiyamah yan ni manusia ahasanuhum khuluqa bangsinya tamanan hap pangadatan. Supaya hap pangadatan si duwe matatuin. Kaya ni aman may manusia, pangkanian din si bagay-bagay ni, pangkanian din si me usbane, pangkanian din si me asat dili, hanunot manamal bisarahan ni, bisaraha. Sumagawa bang si duwe matatuin ni, bang si Allah ni nabikian, bang si anda ni kini kaya makaswa bisara hanunot. Adapun bisara gani ane Gania hap ni kemoniin. Sabang may si bagay-bagay ni hap manamal bisarahan ni. Sabang si duwe matatuin ni gay hap bisarahan ni. Ang baniyan subay ka o pahap ni wadat nun. Duk ka makapagtingko-tingko orang Rasulullahin. Tamaan ka o ni matapit si Rasulullahin. Tabot siya lewa akhirat. Yan ahasanum khuluka bang sini tamanan hap pangadatan nin. Sali ito hap pangadatan nin si pagkasini. Si usbawaris ne, si manusia si naruksine, si andane, si elane, sumagwa kesinduhan may manusia, bangduk tapi si pasal ella tawakan anda. Bang zaman magkasapi, semacam-macam doy misan to kinarut I love you-hin. I love you rang. Asang eseptek yola saku. Allah bang ka bagay love you misan to kinarut. Sumagawa bang kailani ng tanda nene. Kanila lu bisara hanunod takaswa anu. Pura Rasulullahin kadawayanin subay hap pangadatan nun. Sali ru si andanu, sali ru si anak nu, sali ru si elanu, sali ru si matatuin subay hap pinakita ng pangadatan hap. Iyan aman may sababan pakasikan nu surga subay pahap nu pangadatan nun atawakan pahap nu iyan ay pagsaung kakay nu pagpahap-hap nu si duwe matatuin. Iyan ambanian pain yene muallifinin wa kullu tilka akhlaqu hiya min ashabil min asbabi dukhulil jannah may tasabbut tay kamundang an sinilay ataw kakamoy an sinilay iyan ko may sababan zanan pakasikan ti surga bang tahinang ti ataw kan bang tabebdegte may parkala iyan ay may parkalamian na aman may sababan pakasikan no surga ruhab mian al-imanu billahi wal amalus salih. Iyan ay pangahagad no, pagkahagad no si Allah tabaraka wa ta'ala wal amalus salih sarta tuhutan no yero kinanghap. Kasi inin mian si parmani si bisarainin ja'ala Allah ta'ala al-imanu al-muqtarin bil amalis salih. Hininang Allah ta'ala imanin pagkahagad si Allah ta'alahin pinagsugpat ko yan pinagkonek ko yan duk amal sali, yan ay hinanghap. Pagka gana, gunane magparatsaya kayo sa Allah Ta'ala, magpain kayo magkahagat ko Allah Ta'ala, magpapanjari pito pangkat langitin, duk pito lapis bulakin, Allah Ta'ala magrijikiin, Allah Ta'ala kayo man magbayain, bukay kayo mag-amal sali, gana, gunane yun. Wala in sa'alitahu man khalaqa samawati wal ardi, layakulun na Allah pa yun siya may kumpari, zaman Rasulullahin. Bang tilaw no bang sina magpapanjari pito pangkat langit no pito lapis bulakin no kemon ne. Ini sambung din layakulun Allah katmihan sambung din Allah Ta'ala. Sumagawa garo magmumpat, garo magguna si siya bisan siya mag-iman si Allah Ta'ala. Wa Allah Ta'ala magpanyahian pegge ga pinagsugpat wa ere gasinungan wa ere kinanghan. Amban sababan pakasikan ti surga al-imanu billahi wal amalus salih
magkahagad kita si Allah tabaraka wa ta'ala, magparatsaya si Allah ta'ala, sarta tutan ti atawakan sawi-sawi antero kinanghap. Hek ka manamal hinanghap. Magparman Allah tabaraka wa ta'alahin. Niyaan, pain Allah ta'alahin, walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum biha khalidun. Jadi suratul Baqarah maglabi. Walladina amanu, yene Mesia magparatsayahin. Yene Mesia magparatsayahin wa amilus salihat, sarta maghinang mahapin. Kaya niya, gunahan ko pinain bang magparatsaya hati sa Allah Ta'ala. Kaya magkumpar. Kaya magkagunahan si kau, pagkakat mo si Allah Ta'ala, manggay kaya maghinanghap. Wa amilus salihat, yene Mesia, alladina amanu, yene Mesia, magkakat si Allah Ta'ala, magparatsayahin. Wa amilus salihat, sarta, tutan niya tawakan maghinang sehap. Pagtuot na yan, pagsapay rin, manjari pinagsapay tuhan. Pero kantang panghagat nyo si Allah Ta'ala, si Rasulih. Bisan ka magkahagat si Allah Ta'ala, manggay ka magkahagat si Rasulullahin, direct ka si Allah Ta'ala, gay tinaima o Allah Ta'ala inang mo. Adapun magkahagat nyo si Allah Ta'ala, sunod din sabihin magkakambal-kambal. Sabihin magkambal-kambal. Nanamikyan, imanin kayo manjari magsapay, imanin nung kamalus salihat. Mangkaw taga-iman, gaaniya dapat, imanin sabihin, tinungutan at tawakan subaya magtulog amalus salih. Yan ay hinang makasulot sa kinamayan Allah Ta'ala. Walladina amanu, yadok yan Mesia magkahagad, magparatsayahin, wa amilus salihat, duk yan ay maghinang mahapin, maghinang makasulot sa kinamayan Allahin, kemon amilus salihatin at kamanamal. Nang bahayang kaya amilus salihat. Niyan, magsangkat kaya rukandano pahapa, duk manusia amilus salihat. Nabang kayo, magsadak ka kayo amilus salihat, hinanghap. Nabang kayo maginanglalan, amilus salihat. Nabang kayo maginang masjid. Aman alta no, sampay baran no. Ramo niya man amilus salihat, aman may hinanghap. Panis manamal. Napain Allahin dalam surat Al-Baqarah, walladina amanu, dukyan ni Mesia magparatsaya. Yan ni mu'min magparatsayahin kita ni. Wa amilus salihat, maghinang mahapin. May pagpangatita, binin hinanghapin, pinlamod na amilus salihat. Ulaika ashabul jannah, siya na may iin may aasurkain. Siya na may aasurkain. Hum biha khalidun, lukme siya iin kakal ni siya dalam surga. Salama-lama gini si gumawa bila ibang ni surga si surga. Ina surut nin, ina pabininangin al-imanu wal amalus salih. Subay kita magparatsaya si Allah Ta'ala. Duk subay kita tutan teruk hinang ina makasulot si kinabayan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian magparman Allah Ta'alahin dalam surah Al-Ahqaf magkulang maglami pa ini, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Dukene Mesia, innal ladina qalu, magpain siya bisara siya rabbuna Allah, Tuhan kami Allah Tabaraka wa Ta'ala. Magpain ka Tuhan nun Allah Ta'ala, thumma istaqamu, bupain na tanggihan na sa inyo tinanggihan. Magpain ka Allah Ta'ala, Tuhan kamihin. Allah Ta'ala, miyan mamalihara kami. Thumma istaqamu, bupain na tanggihan na. Ina pinahin Allah Ta'ala dalam Quran hinang ne. Duk ina pamigasan Allah Ta'ala dalam Quran halian ne rukasul ne. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Ga'ne niya, atawakan ga'ne niya, katalewan de, sisinonghin. Kaya si tinalaw isa niya, paniya, sisinong sa alaw akhirat dalam kubur. Walahum yahzanun, lukane niya asab kasusihan ni sinang bananin. Mananinaan. Ini kaya susi si may andano, bisan sa ingyap din si may artaano, pangkyo mati, pegge, lai si kau, amanu, imanin do, amalus salihatin, tenggehan no. Magparatsaya kayo si Allah Ta'ala, ubus tenggehan no, ingal na magparatsaya no. Narambuha si Sufyanu Ibn Abdullah As-Saqafi, misaraye, kainne, kultu ya Rasulullah, bin Sufyanu bin Abdullah As-Saqafi, o painne Rasulullah, kulli bil Islam, akahan ko painne pasalan Islam, yene painne bisara, miyaan la as'alu anhu ahadan ba'dak, yene akahanun ko painne, yene bisara, miyaan kainne ko painne nila usat di painne po sa man kao, asa bisara ini naja. Jadi ko painga din apa ni dilaw ko sa pili. Akan ko kung sa Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini sambung Rasulullah si
pangakane iyan bisara iyan ganini ati leone santili satya man rasulullahin bisara iyan aja pa rasulullahin kul aman tu billah magpain hadya kyo magkahagat ko si Allah Ta'ala tumastaqim ubus po pitinggihan no kanda pagkahagat ni na ang baniin iyan makikiusan niya sababan pakasikan ng surga yan al-amalus salih al-iman wal amalus salih magparat saya kyo si Allah Tabaraka wa Ta'ala duk miyaan maghinang kyo hinang kinabayaan wa Allah Tabaraka wa Ta'ala na hanon na tamang rasin na magmaap niya tikitibi hekkape ga taubos subay taman lain na dasiyen murah-murahan ng pain magpumpat si kitibi ang bandunya labi wang mulai kita padaratin Allah Tabaraka wa Ta'ala dumay na jayan hinang sababan pa kasi kanta bisugain banis may manamal sumagawa iyan kasinduyan ang banme sababan pa kasi kanta bisurga murah-murahan ka na pinay magpumpat si kitibi iyan ay pagtingko-tingko at iinim bangkain kita bimian mian inurungan kakeseg Allah Ta'ala mi nunay si pangandakan ni tungalilin si pangirinisan ni wasbillah ilang mialay tabistara jaitan tutumawa si pakalebi atawakan kay habdin pangatian di makukumahap si kaam tuklabi kumakuampun si Allah Tabaraka wa Ta'ala maini ko sila para pagkilalihan nabi kami ang panulak dunya sampai mulai kita bihapadarat Allah Tabaraka wa Ta'ala wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.